शिवଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ओम नमः शिवाय। ओम आत्मातं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते सकला विभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारोपदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो जद जद कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् अमरत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधीत विभो पूजां गृहाणं प्रभो मसौवर्णे मणिरत्नशङ्खरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं विशिष्टमसनं रम्भाफलं पानसं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचितं पूजां गृहाणं प्रभो छत्रं चामर्योर्विजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहळकला नृत्यं च गीतं तथा षष्टङ्ग प्रणति स्तुतिर्बहुविधामेतश्चमस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो भक्त्यां गृहाणं प्रभु पूजां गृहाणं प्रभु।